hirya no hino muri aka karere ka Afurika burasirazuba. Twongeye kugaruka rero muri studio kugira ngo tubane namwe mu makuru abagezweho, by'umwihariko ni mu burasirazuba bwa Kongo. Ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa kuri aya masaha y'igicamunsi. Biravuga yuko rero muri Sud Kivu abazarendo nanone bongeye gusakirana n'inyeshyamba za M23, aho bivuga yuko kugeza kuri aya masaha rwose mu ntara Kivu y'Amajyepfo ingabo za bazarendo zakoze ibikorwa bikomeye cyane byo gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 ubwo bageragezaga kwinjirira ibice bya Kaziba hariya muri teritwari ya Warungu. Turaza kongera tugaruke hariya mu bice bitandukanye, tubabwire muri teritwari ya Masisi turebe ngo bihagaze bite. Biravuga yuko muri teritwari ya Masisi ku munsi w'ejo imirwano yabaye yasize iteye agahinda benshi, cyane cyane yuko abaturage muri ibi bice basakamburiwe n'indege mu buryo budasanzwe. Ni Sukhoi 25 ni drone CH4 ziri kurasa mu birindiro by'inyeshyamba za M23, ariko ku rundi ruhande zikarasa avegrema cyangwa se zikarasa mu bice bidaherereyemo aba barwanyi, bikaba byagenda bigiraho ingaruka abaturage muri biriya bice. Nanone kandi turi buze kongera dukubitire mu bice bitandukanye, tugaruka hariya umujyi wa Goma tubabwire ibikomeje kugenda bitangazwa nyuma yuko inyeshyamba za M23 ziriciye cyangwa se zikomeje kugenda zigaragaza yuko ibyo President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeza kugenda abasaba nta na kimwe kizigera kigerwaho, by'umwihariko kuri gahunda yo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, nyuma yuko kandi ubumwe bw'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi byakomeje kugenda bisaba izi nyeshyamba yuko zafungura iki kibuga cy'indege, imfashanyo zikaba zagenda zigera ku baturage. Turakubitira muri Kivu y'Amajyepfo tugaruke mu gace ka Kivanga tubabwire yuko umuriro ukomeje kwaka hagati y'abazarendo na M23, ibitero n'ibisasu bikomeye biri kuraswa n'indege mu birindiro by'inyeshyamba za M23. ni imirwano bivuga yuko yatangiye mu rukerera muri biriya bice bya Kivanga muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse kandi biravugwa yuko muri iki gitondo cya kare indi mirwano ikomeye yaje kugenda yumvikana muri teritwari ya Rucuru, aho noneho inyeshyamba za M23 zatangiye guhangana n'ibitero bikomeye bya FARDC, ubwo Perezida Tshisekedi yari amaze iminsi abahereje gasopo ndetse anabahereza ubwino bw'uko agiye kubagabaho ibitero simusiga. Kera kabaye bya bitero yari amaze iminsi avuga byo gushaka kwigarura etat majoro ya Rumangabo ndetse n'ibice bitandukanye, yaba hariya mu bice bitandukanye M23 itorezamo ingabo. Ibi byose rero byamaze kugenda bishyirwa muri target zikomeye n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibyo byose nyamuneka nibyo tuba tugomba kugenda tubaramburira gatanu kuri kagenzi kako, hamwe n'andi makuru rero agiye atandukanye. Mudukunde inshuti bavandimwe tuze kugenda tureba hariya Kinshasa. Bivuze yuko rugeretse hagati ya leta ya Kinshasa ndetse aho bivuga yuko rwose n'abanyamurenge ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata. Ibi ngibi ni ibintu bikomeye cyane, ndetse ejo ku munsi w'ejo nibwo General Sematama yagiye mu mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko batari bukomeze kugenda bemera ibi bikorwa biri kugenda bikorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ubwo kirimo kirabombarda cyangwa se kirimo kiragaba ibitero bikomeye cyane mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse byamaze kugenda binatangazwa yuko ngo M23 igiye kwifatanya na Twirwaneho bakaba bafata umujyi wa Uvira. Ese Uvira birashoboka ko yafatwa cyangwa se ni ukwikina ku ruhande rw'ingabo za M23? Muze kutwandikira muri comment mutubwire, ese birasaba iki izi nyeshyamba kugira ngo zifate umujyi wa Uvira? Ese ingabo z'u Burundi zo murana zifite ubushobozi bwo kudefanda umujyi wa Uvira kugira ngo M23 itawufata? Ibyo byose ngira ngo muze kujya hahariwe ibitekerezo, mutwandikire mutubwire ngo murabibona gute mu mboni zanyu nk'abantu mukurikirana geopolitique cyangwa se politike y'aka karere. Ingabo z'u Burundi mu bijombo biravuga yuko zifatanyije na FARDC n'umutwe wa FDLR, biravuga yuko rwose ngo zikomeje kugaba ibitero bikomeye mu birindiro by'inyeshyamba za M23. Turaza kugaruka ku kijyanye n'impanuka ikomeye cyane, bivuga yuko Minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ariwe wamaze kugenda mu by'ukuri iyo mpanuka yabaye ari muri iyo ndege. Ibyo turaza kugenda tubigarukaho. Drone ziturutse Bujumbura zamaze kugenda zigaba ibisasu mu bice by'abanyamurenge cyangwa se imurenge mu misozi miremire ya Haut Plateau. Ibyo byose nibyo twamaze kugenda tubibagerera cyangwa se twamaze kugenda tubibakusanyiriza kugira ngo tubane namwe muri byose. Kandi mu by'ukuri mudukundire, mudukore subscribe, like, share ibiganiro byacu by'agaciro, kandi dukomeze tugende tubana umunsi ku munsi. Nibyo reka dutangire rero nkuko twamaze kugenda tubibemerera, by'umwihariko duhere hariya mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo turebe abarwanyi b'abazarendo mu by'ukuri bakomeje guhangana n'inyeshyamba za M23 barimo barashaka kuzirukana muri teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga. Baravuga bati ntago twe tubashaka hano muri izi teritwari. Ni kubwizo mpamvu guhera mu gitondo cya kare imirwano
imirwano yakomeje kumvikana mu gace ka Muramvya, mu gace ka Kanono, mu gace ka Gonjwa ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye hariya muri Kivu y'Amajyepfo, kandi biregaragaza yuko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Tshisekedi yamaze kongera gukora ama deployment atandukanye ndetse yongera n'ibikoresho bya gisirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo ibitero bisubukuye bikomeze kugenda byibasira izi nyeshyamba za M23. Ni kubwizo mpamvu twe dukubitiye hariya muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko tureba ku bitero bikomeye n'umuriro uri kwaka mu bice bya Kivanga n'imirwano ikomeye cyane yahereye mu rukerera. Ni kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 ukwezi kwa 11 umwaka 2025 humvikanye imirwano ikaze cyane mu gace ka Kivanga mu murenge wa Miti muri teritwari ya Kabare hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Abaturage biravuga yuko babyutse bahunga cyangwa se bavanwa mu byabo ni intambara, ariko nanone urusaku rw'amasasu kugeza amasaruro cyumvikana muri yaba amasasu cyangwa se imbunda nini n'intoya, ibyo byose ariko urusaku rw'izo mbunda bikomeje kugenda rwumvikana. Nanone kandi twamaze kugenda tubabwira yuko hari andi makuru avuga yuko Wazalendo zaba zamaze kugenda zifata gahunda nyamukuru yo gukomeza ibitero byabo berekeza i Bukavu, ndetse bamaze kugenda batangaza yuko Kamanyora yo M23 ngita harara. Ntago M23 ngiri burare Kamanyora. Ni na mpamvu kuri aya masaha ibice bya Kibinda, Kombo, Rukananda ndetse n'agace ka Kafurumaye aho hose Wazalendo zamaze kugenda zihigarurira, zirimo zirakubita zirukanka zishaka kujya i Bukavu. Ese M23 kuki muri iminsi biri kugaragara yuko itari gushaka kurwana? Ese abiri gutsindwa? Ibyo byose nibyo tugomba kugenda namwe mudufasha cyangwa se tugerageza kugira ngo dufatanyirize hamwe dusangire ibitekerezo muri ibi biganiro n'aya makuru kugira ngo turebe ngo bihagaze bite. Tuba tugomba kuganira nabyo birakwiye. Aha nanone kandi biravuga yuko inyecyamba za M23 zagabweho igitero gikomeye cyane, ariko nyamuneka zibasha kugisubizayo. Ni Wazalendo imaze iminsi ikora ibikorwa bikomeye cyane ndetse ari nayo iri guhangana n'inyeshyamba za M23, aho bigaragara ko rwose FARDC bigaragara yuko ku mirongo y'imbere ku rugamba ntacyo bari gukora gikaze cyane, kereka Wazalendo yuko aribo bari kugaba ibitene. Abasirikare biwe barimo baragenda bakora, bamaze kugenda bagaragaza yuko mu by'ukuri babangamiwe cyane, kandi mu gihe M23 ndetse n'ubuyobozi bwayo batari buze gushaka igisubizo ku kibazo cya drone ndetse na Sukhoi 25 ikomeje kugenda ibagamburuza, nyamuneka biraza kugenda biteza akaga gakomeye, bitume bamwe mu basirikare bizinyeshyamba za M23 bagenda bikura ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nibyo kandi nanone tuza kugenda tureba ibyaje kugenda bitangazwa n'impande zose, tuza kugenda tureba mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Fizi ndetse no mu bice bya Baraka. Imirwano kandi ikomeje kugenda iba imirwano ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika, aho ubwato bukomeye cyane bw'igisirikare cy'u Burundi bwamaze kwigaba mu kiyaga Tanganyika, bamaze kugenda bapanwa cyangwa se bafata icyemezo gikomeye cyane cyo gusenya ibirindiro bya M23 byamaze kugenda bishingwa mu bice bya Makobora. Kera kabaye benshi bari barimo baravuga bati M23 iracyari muri ibi bice bya Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri, ariko nyamuneka icyo twabamaraho impungenge cyangwa se twababwira nuko inyeshyamba za M23 zitarimo zirakontorora iyi Makobora kubera yuko FARDC yamaze kugenda mu by'ukuri ihindura ibintu byose. Ibibera muri Warungu nanone bikomeje kugenda biba akasa mutwe cyangwa se bikomeje kuba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba. Biravuga yuko M23 ikomeje kugenda yirukana abasivile ibakura mu mihanda nyuma yuko bakomeje kugenda bigaragambya bamagana ibikorwa bya M23, ndetse aho bivugwa yuko aba baturage bashinza izi nyeshyamba za M23 kurangwa n'ibikorwa mu by'ukuri ngo bihonyora uburenganzira bwa muntu. Turaza kugenda tureba ibyari byo mu mande izari zo zose, ariko nyamuneka diye tukira aho ngaho muze kudukora subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri ibiganiro n'amakuru byacu bikomeze kugenda bibageraho umunota ku munota, umunsi ku munsi. Muri teritwari ya Mwenga rero M23 biravuga yuko yaje guhangana n'igitero gikomeye cyane cya Wazalendo, ndetse bivuga yuko baje kugira igihombo gikomeye cyane n'ihungabana rikabije cyane. Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, inyeshyamba za M23 zagire igihombo gikomeye cyane nyuma yo kugwa gitumo n'igitero gikomeye cyane cyangwa se icyo twita ambuscade cyateguwe neza n'inyeshyamba. Nanone bivuga yuko Wazalendo baje kugenda bagaba igitero cyane kuri izi nyeshyamba za M23. Iki gitero kikaba cyamaze kugenda kibera muri teritwari ya Mwenga, ndetse kikaba cyasize M23 itakaje abasirikare benshi n'ibikoresho bya gisirikare. Amakuru akomeza kugenda aturukaho ibingibi byose byabereye,
avuga ko Wazalendo bakoresheje uburyo buhanitse cyane bwo gutegura igitero bituma abarwanyi ba M23 bafatwa batunguwe mu buryo budasanzwe. Bamwe bahatwikiwe mu buryo bukomeye cyane, abandi barahunga, ndetse biravugwa yuko iri tsinda rikomeye cyane ryateje ihungabana rikomeye cyane muri M23, ndetse rikanerekana yuko bakomeje kugenda bacekira ibice bitandukanye, ndetse nako bagenda baca intege umwanzi nk'uko bo bakomeza kugenda babigaragaza. Abaturage bo muri Mwenga rero baravuga ko nyuma y'iki gitero amahoro yatangiye kugenda ngagaruka buhoro buhoro, nubwo hakomeje gufatwa ingamba zikomeye cyane z'umutekano, by'umwihariko bigizwemo n'ingabo za leta ya Kongo, kubera yuko arizo zirimo ziragenda zikontorora iriya centre ya Mwenga. Muri Sud Kivu nanone imirwano yongeye kubura, aho FARDC na FDNB boherejwe by'umwihariko bongeye gukora operation zihuriweho, ndetse bagaba igitero gikomeye cyane ku nyeshyamba. Ubu ni ingorane na kaga itakara ry'abasirikare bahoze muri FARDC. Mu by'ukuri biravugwa yuko byamaze kugenda bihinduka. Ni M23 ikomeje kugenda igira ibihombo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyuma yuko FARDC na FDNB bahinduye umuvuno wo kugaba ibitero byabo, babigaba ku birindiro by'inyeshyamba za M23. Ariko nyamuneka ahangaha ubuyobozi bukagaragaza yuko nta n'igihe na kimwe bazigera badohoka ku kurengera ubusugire bw'igihugu, bo badatinya kuvuga yuko M23 ngari ingabo z'amahanga zamaze kuza zihishe mu banyagihugu, ariko nyamuneka ngo zikaba zikomeje kugenda ziteza akaga gakomeye cyane. Uwo bita Lieutenant General Ruboya biravuga yuko rwose yamaze kugenda yandika amateka, kuko niwe kuva yagera muri biriya bice. Murabyibuka neza yuko uyu nguyu niwe wasimbuye Brigadier General Gasita ubwo Wazalendo zamwirukanaga muri uriya mujyi wa Uvira. Biravuga yuko rero akomeje kuyobora ibitero bikomeye cyane, ndetse bimwe mu bitero akomeje kugenda ayobora bikomeje kugenda bigera ku ntego, cyane cyane ko hari amavugurura akomeye cyane muri axis zitandukanye, by'umwihariko arimo aragenda agaragara nyuma yuko FARDC rwose ihinduye bamwe mu basirikare bakomeye cyane bo kuyobora izi ngamba zitandukanye. Biragaragara yuko hari icyizere, ndetse harimo haragenda hagaragara yuko hari intambwe zikomeye cyane uruhande rwa coalition rurimo ruragenda rutera, ndetse biranavugwa yuko ukurikije muri axis zitandukanye uburyo inyeshyamba za M23 zirimo ziragenda zigamburuzwa, biragaragara yuko FARDC ikomereje kuri iyi ritime ishobora kugenda yigarurira n'ibice bitandukanye, by'umwihariko birimo ibyo bagiye bamburwa n'inyeshyamba za M23. Ariko nanone bikagaragaza yuko ubundi bufatanye bw'inyeshyamba, ubundi bufatanye bw'igisirikare cy'u Burundi, ndetse na avantage ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye aheruka guhereza abasirikare biwe n'agashimwe ku mwaka mukuru. Ahangaha rwose ni ibigaragaza yuko uruhande rwa coalition rukomeje kugenda rugaininga power, cyangwa se rwakira ingufu zishobora kuza kugenda zigira byinshi zikora ku mirongo y'imbere ku rugamba. M23 rero biravugwa yuko bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane, ibura ry'ibikoresho bimwe bya gisirikare, ndetse n'umubare w'abasirikare bakeya, kubera yuko mu minsi yashize mwabonye yuko hamaze iminsi hari kugabwa ibitero bikomeye cyane byifashishijwemo indege ya Sukhoi 25 ariyo ikomeje kugenda imishagira ibisasu mu birindiro by'inyeshyamba za M23, ariko bigasiga bamwe mu basirikare b'uyu mutwe bagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Icyuho rero biravuga ko cyamaze kugenda kigaragara muri axis zitandukanye zirimo ziraberamo imirwano, cyane cyane ko FARDC nayo yize umuvuno ukomeye cyane wo kugenda wifashisha izi ndege zidasanzwe ziri kugenda zigaba ibitero mu birindiro by'izi nyeshyamba za M23. Aha rero bikagaragaza yuko iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ari intambara itari buze kugenda yoroha, by'umwihariko ni intambara iri kugenda igirwaho cyangwa se igira ingaruka zikomeye cyane, bituma ndetse abantu 4 bapfa mu gihe abandi 7 bakomerekejwe n'ibyo bisasu, nk'uko imibare y'agateganyo yakomeje kugenda ibigaragaza. Amakuru aturukaho byabereye avuga ko inyubako zimwe zasenyutse, abaturage bagahungabana bikomeye cyane kubera icyo gitero cyagabwe mu gace agatuwe n'abasivile. Kugeza ubu ngubu rero ntiharamenyekana ku buryo bwigenga uwagabye icyo gitero mu bihe by'imirwano ikomeye, impande zombi zitandukanye zikoresha drone, imbunda ziremereye n'izindi ntwaro, bityo bikaba bigoye guhita hamenyekana inkomoko nyakuri y'icyo gisasu ndetse
ndetse n'uwaba yagiye agitera. Nta cyemezo kirasohoka kandi kigaragaza niba icyo gitero cyagabwe n'inyeshyamba za M23 cyangwa se ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko amakuru aracyakusanywa kandi arimo kwemezwa. Ibindi bisobanuro nyamuneka birambuye biraza kugenda bitangwa nyuma yuko hakomeza kugenda hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri icyaba cyateye ibyo bisasu cyangwa se waba ari inyuma y'iryo sanganya ryaje kugenda rigwira abaturage. Indi nkuru kandi yihutirwa biravuga yuko rero kugeza ubu ngubu inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zitakaza ibinindiro byazo bikomeye cyane mu gace ka Buhimba muri teritwari ya Walikale. Aha muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru biravugwa yuko rwose mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri cyangwa cyo kuri itariki ya 2 Mutarama umwaka 2026 ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zashoboye gufata abasirikare ngo bagera ku 10 bo mu mutwe wa M23 mu gace ka Buhimba muri teritwari ya Walikale. Ubwo kandi abo barwanyi bageragezaga gutambuka no kwagura ibikorwa byabo bya gisirikare. Aya makuru aturuka mu masoko yizewe y'umutekano avuga ko abo basirikare ba M23 bafashwe bakiri mu bikorwa byo gushaka kurengera imirongo ndetse kurenga imirongo yarindwaga n'ingabo za FARDC nyuma y'imirwano kandi yakaga gatoya kabereye muri ako gace. Ibi bifatwa nk'insinzi ikomeye cyane ku ngabo za FARDC, bikaba kandi byerekana ko ubugenzuzi n'ubwirinzi bw'igihugu bukomeje gukazwa cyane cyane mu bice bikunze kuzengurukamo cyangwa se kugenzurwaho no kuberamo imirwano y'imitwe yitwaje intwaro. Abaturage bo muri teritwari bakiriye aya makuru bishimiye intambara FARDC imaze iminsi ndetse n'intambwe imaze iminsi ikomeje kugenda itera mu kurinda abasivile n'ubusugire bw'igihugu. Basaba ko ingamba z'umutekano zakomeza kugenda zikazwa kugira ngo amahoro arambye asubire muri aka karere mu by'ukuri nk'uko bigenda abitangazwa. Amakuru kandi nanone dukomeza kugenda dutahoza aravugwa yuko mu by'ukuri muri teritwari ya Warungu ibintu ho bikomeje kugenda biba ibindi. M23 biravuga yuko yamaze kugenda yirukana abasivile ndetse bivuga yuko bamwe bafashwe barafungwa nyuma yuko kandi abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza ko batemera na gatoya ko inyeshyamba za M23 zifatanyije ngo n'igisirikare cy'u Rwanda bikomeza kuba ku butaka bw'igihugu cyabo. Mu gace ka Warungu intara Kivu y'Amajyepfo abaturage barakaye cyane maze bahagurukira rimwe bigaragambya mu mihanda bamagana ko aba barwanyi ba M23 bakomeza kwinjira ndetse no kwagura ibikorwa byabo bya gisirikare. Abaturage kandi bashinze M23 kuba intandaro ngo y'ubwicanyi, ihohoterwa n'ibitero bigabwa n'abasivile ndetse n'inzego z'umutekano z'imbere mu gihugu. Ibyo kandi byatumye umwuka uba mubi, abaturage bagira ubwoba ariko nanone bagaragaza ubushake bwabo bwo kurwanya ihohoterwa rikomeza kugenda rikorerwa abasivile. Hagati aho kandi M23 yakomeje kugenda igaragaza yuko ibyo leta ya Kinshasa ikomeza kugenda ibashinza byaba bijyanye n'inyungu zabo bwite ndetse n'ibyo bashaka. Ibi bikaba byakomeza kugenda biteza ibibazo n'akaga gakomeye cyane by'umwihariko hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hagati aho kandi inyeshyamba za AFC M23 zagerageje kongera kwigarurira agace ka Buhimba ndetse kari ku mupaka uhuza uturere twa Walikale ndetse na Masisi. Icyo gikorwa biravuga ko cyateje umutekano muke ukabije, bituma abasivile benshi batotezwa ndetse abandi bafatwa ku ngufu mu gihe abandi bahungaga abava mu byabo nk'uko bigenda bitangazwa. Abaturage kandi basaba ko ubutaka cyangwa se ubutaka bwabo burindwa ndetse amahoro agasubizwa mu gihugu, kandi ingabo z'amahanga ngo zikaba zasubizwa ku butaka bwazo nk'uko bo ku ruhande rwabo bakomeje kugenda babitangaza. Ni ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, aho inyeshyamba za M23 zikomeje ibitero byabo bikomeye cyane by'umwihariko byo kwagura ibirindiro byabo nyuma yuko ubutegetsi